Onua 95.1 FM. Yeah, Junemo. On tuning in, Sissy, and I'm not about the Zaraman and ever chicken. Come on, Pastor. Good morning. Morning. A more official pa. Amen. Next, and young one, then a sack and patch of us go feeding mommy. And now, what any cake, now what is the game? So busy and quite here. And quite here, and quite here, and quite here. Sir. Oh, on Quana Undia, so be Unjam Quana record. Not just all one pie from Quanisika. And young quatenting. There be. And quatenting baby that. What are you hearing? Oh, on quatenting. Was only an enemy. Unya Tadden said, on what the dasso? A big trap and Quana so better. Because also they are common. And it's a fasting being our way. Only the when you're fasting. I come to do. It is a one quan and a commodore. And that's a quan here. And quan. Nessie council come. Who did a commodore no the diesel of Solomon Kayan? Or some mammy won't say in a manca senti out. And I mean, be so in a manner hand time. And a positive and negative. In an alcabo and positive and more than negative. That's a common libreba. Of course. Say come the man will be Adrian Bonnet. We body is woman mingo trap because I come to me about the high macramanca. A commando dama refume will say, ah, a rather cry, then I'll bury us. Oh, baby, a common name is harder. A common them dear, but not to that extent, say, make us a radiator and I'll me by a come. Me mammy can say, what is a radi? Almost running near my dear. I thought I dare to meet you. But you believe. Oh, so when you cry, we bet mamma be woody. Oh, back was rainy. Back was rainy. That's a thought I saw a fairy and twin chain. Fatun chain. One faffer and twitch your cumbicum. Oh, no, Magu fear comedy. A granny ho. Who say, yo, ferry so back would be so be said, a comedy minimum to boy. Some cranby. And if a fairy and twin chain, na cost a granny dish. Now some honeyaqua. Could it? Now, could it now cotton was saying so I didn't go say back. Who told me a man, and maybe we want him to me. Yeah, was me say, Fenny and Ferry than Cafena Moo. And they can with condition. Accommodate me. I cost re. Sira yes, reminti. Missing your name, Mabu, 77 tree. Cosre, what's the inquiry near the Bemawa? J. The Becca be a maybe about one slebium. You won't go for about one chaba beside. And no a living testimony. Into being in the bar, because of Quakuma to your man, maybe ye. Oh, when you're looking at that, obey you be to know. They want to be 24. Hey, just only experience answer. Sanity. When you're looking at it, I imagine I could be to say, or more a council call for divorce near the baby near divorce that but more council for say, or I know to me a call. Was you what you obedient or the any day be that? And I saw more common to me my best advice. Oh, no. Now, mamma, no papa foot ready 2 free to be pimney. Is it no better than Woody and Woody 1 man penny at all? It's better than that. Oh, mamma, no papa, the idea at 2. Any day one can say, who, oh, mamma, no papa, tem. You don't need any EBS or me too for because all power. Yes, a marriage counselors and the baby for so. Where a woman do to me in Canada, but Mimim could be. Because experience I'm one as no one can say, and the min could be. Onua kosi obi de ye obi wa ye de awo no a otim e de se na obi akọ school nyansa wo ye den uni fie de enye peda e obi adwene na wo akosua ti se osofo a wakọ bible school no be osofo wo ye den untimi ni a ye wo no asosofo enye peda ndi sanese ba ko ye nwosra na ba ko so kosua sanese ndi nwosra no e de bia no olmeni nwosra ndi ono nyamesuro no ewu ni mu nti wo ya ade bia nam se eyesu ni ban e de awu no nti no eyam sese nkakra na de wakosua obi de obetumi asua se o de bebokoro no obetumi asua se obeye ni suban ba enam se enye ade a ye de awu no nti no obeda suban boni bi edi dakoro na yiro be fi ne ho na de awu no de o na mana honhom ne kache no menye sei because e de awu no fi ne na yam santie se de wasua ne de ono de on sheda nti obi ane ono ane ne no de nam ai ene na nsa metie
papa bi or sofo e TikTok no condemn PCS star say o ma say eyelashes and o ma win and o de tonum no Christoni any kwan say yes why ni Christoni enye ni pedua we na cheso ye Christoni e yakoma e wo mu memetu yi odi me dress and she say Osebo nye ensuru nyame senja sebe na yidi ntwie akoma na wo nipa mu no na Awurade hia enye ni pedua ne say enye sa like the good Samaritan ka Yesu mi say suafo no say osofo ne asore panyin na otwa mu ko ye no ene kwawe nsani na ofa oyalefo ndine ko ayaresabia no hwan ena mususu say obeye na damfo say Awurade kwawe nsani na o se ne amoso mu nkonam ko yesa without even telling them say ne nsa na mo kwa mamonom so be nom sa na abayi ni papa nom na ye de Awurade pene no ne mu wankasa wo nom say amane bi ba eye wa wujejirije because onom sana o drive car obenya accident onom sana ko program bi a wan hwa bekasa anyhow obegu hu ani mase ende enye good ma woni pedua no kakra de obetima no ne mu ade bia e boro so a na adane bone ende so kasa obi asa atale bi ente woni na adwene as a gospel singer dia. What do you mean by gospel singer? Obi a gospel singer but onsuru nyame e adoma chede a e dia mano as onwuntini ena ode to eno nche se tintina o meye se onim nyame no ye dia wo no ena o ye ndi se okase we aditina dabi no ono nya ne die no obi wa onim nyame but o tru nyame nyom efi na kumam eno na Awurade hwehwe benya hwehwe animu bebre se na nyame som ye hwehwe animu ye ma ye hwe nyame som na ye som no na we nyim otu yi na ye wiase nyom e de ne wiase nyom na de ne soro nyom wiase nyom ne de yin obi okro obo nyame nyom person na obi obo secular music bo ebe twa picture abom nya twom because ohun ne say oye de boy ni nyom a obo no na some ha na me so de Yesu Kristo na ba yo nti nipa sa no me ni agro yes obe say me brand obe say me nyame som say nipa na butan say ohun Yesu Kristo na waka na obi hu no ohun no because na dwen ye ne say obehunu so we nipa foforo dabi nia eti nipa mu ena ma ne nipa foforo enye nipa dua no Yesu bai no ye nipa ni nuanom kra anyi na ani enninsi na oba na okoto no subura no ho no wanye Yesu ani because o see yenim se Messiah na beba but oba ofribipo we so na beba oso ba ye ofribipo yase enti de na se woni Messiah no enya woni Messiah no enti asem bi efi ne nu ba ye okana hintasem ena mas ene ye wa apart from that bibie no eche se e Onua because I come de no odunso opegya ne nan odidi se na wo ye bie no de na ma ne yesoronko enum nsem ene nsentene a wo ye na me so we die o yesoronko entuntumi hwe ne pedua bi se nkondem no enjeje no way untumi da fontumi fatemu nhye nsem dabi o se yinten ne mu memu aten what my catch up say me ansan wonumi ebetumi ankajai ba wontimi sesu pin kanten say wonim Kristo wo ye wiase na ye diboni ni wonim diboni ni say me ye kromfo ana wo ye bayifo anadwe wotu akoyi obi ba obi anchewo data mu say yesi anroba wafa board e kobo no akoku no honyagobo yinsi na twetwe de oni pego ne no ana otwa de yosa na wa nya atwom wo dada wankasa ho ni nyame insanity obi abone nko eno nche so obi bone ye bone chen obi debi bone ya bia ye bone bia ye bone makowi abanche makowi abrode me no obi akoda makowi na ntwie ni na anya wo dia na wakofa enti ni na bone ye ba akopɛ ende ye sa pepe na yen nuamu bi no eno mu free say wo ye Kristo ni a ese wo ye konkron untime nya konkron emre bi Solomon si asɔre ma Awurade owie ye no so some say o invite Awurade emununkum mu ema ne ba asɔre dem ho na oba ye no ena Solomon e ka che Awurade se obi efri Israel ha ekoye bone na so oba hia den ya mesiama wo Awurade ya fa woni to na hunu mobo e bi se otre ni bi ni asase so a onye bone da ende hwani tri ni obi anya tri ni sanete
Sana say yesu kura oba ya say wanya boni da say nkofo do ene wanya boni da ena konkron otwa ba ko bu nkofo waso dem no mu didwa ebufu no nya ye bible say man wi anto obufu so nso otwa ba ko bu mu ento obie ni wa oye konkron no way Moses kura mpa Erade fa no so tim kum nipa 12,000 a day Erade ma Miriam ye Moses ni nua ba da na kwata because Erade ka say Israel Moses say ka say Israel for say mo bia nware Ethiopia ni ba Moses ko ware Ethiopia ni ba na ni nuanom ka say na wo pa so say wo so tenisi ye nipa nyina na Erade bufuye wo say odifo bi wo mumu am ye Erade me ne kasa eye ni so ade ho anada yeso mu na Moses de me ne kasa wa no anita manfa say nidie na amano na moka na hwasam ni nua Miriam say obey explain na say Erade ne nsa kai odane kota ansa na ni nua be ma Aaron ebe ka che ne say onua se onyankopon na mfa onua ba no mfom so nche no ne anka say eye wunti na onua ba na yesa now tell me why not nini obi anya otin nini and that's it. Last year oba ebe ka say dachi bia oba yesofo na se ncheche na ahya ase no sofudi anything se ka so obi yo sofo a enum asem ne ye o kan Hebrews 5:1 na o see it was so osofo panyin ni ye onipa Erade yi nipa ana oyi sofo fi nipa mu na wase ne ntem ginafo ama onipa ne onyankopon ntem ginafo ne hwan ntem ginafo ne se akunafo kunu ene onyankopon awisi agya ene Erade ntɔ aduane mfiri so mfa ma wo ne mo de obegina ho be firi sankofo wo Erade di mu no oye ntem ginafo de obedi onua na onua ntem asem no wo ntem ginafo emre bi Samuel ma eye bone yetu omufu tu omantie enti ni papa asem no kodu ni papa enim omone ma da waso dem rof enti ni papa ka so mu se yaka bia muntie mon kan hu se so nipa ni nua nya asem a Erade bedi ama no na so nipa no Onyankopon nya asem a ne kamafo ne hwan onye kamafo sana sie na Onyankopon no kwa wo ko hu no hin na waye ne bone wone wo wone me ndi se me ye bone tia wa ma ye tia Erade samanfa ni dia amaw ase nipa manfa ni dia amanyame because the Almighty God is a living man nti se kom de wunua na wo twen se wo mfa ma na wo twen Yesu di amana waye mfomso eni to ka Matthew 25:31 se mwanya ama munua munkuma mu bi no mwanya ama me James 1:26 oso nyame sume so Onyankopon ani na ehu ni fi wa Erade anim ene se obi kokahwe awise ne akunafo ewo mama ne hunu mu na wayi ne ho afi wiase nkekayam nyamsom eno ani ote tons wom dabi man ote fasting wom mante nyamsom eye given hwi ni hobio mante fasting wom Nebukadnezar ye bone na so wode na hantenti Erade bufu no oso no daye wante ase e ko fred Daniel bebusa na ochre daye na se na owie na wokache ne se ohene se betumi a ka futu ya miri tu yimane nya ofe efise Erade se waso wode na wahantenti ukoda nwura mu mfie nson boso me nson na wotwe nson weda nson dɔhwere nson sima nson ne mo made bi wo ha wo ya Erade be yisa enumi we na afi so ana punishment we na afi so wɔhen se ene ne de en wo si ma fatrene fa ka mu yegu na fa ahiafo ayeyede fa sesa mu yo wo Erade anim na ebi Erade be mu di ya che o tie fasting wo dabi wan ka so nya fasting dabi onye enti din nyina akoba be si asem ba akoso given so some say osoro nya asase betwam Erade asem entwam da Erade asem ne de hen do yonko se wo hu ene mransem nyina yakabu entwam da dabi papa ye nsa da dabi enti nkom sa mo hye webesi nyina betwam na mum given as adoye ne moburu hunu entwam da se wonua ni bi na wo ma ne bie wonua huguo na wo ma na taade ahye sa pepe enye so de ma no so akọ keka kire nkrofo dabi so koka santi confidence nkyire bi anim obi mo wade na ode dana no na no kwame na mde ma no wanya kwa nkafa so wo so ene na nsa se no na me ni kwadwo ka asem bi ge bi ba me DM mu be message me e wo Instagram e wo send me message TikTok na so person ka asem kyerɛ me dem number ma no ofrɛ me o ka nsɛm nyina kyerɛ me na mpɛ sɛ me gidie nti me se
baby was sending me message na on send on one picture na me hwa ade me ko hwe no very beautiful girl, I mean beautiful black beauty, ne se me ensa no atwa ohu abaka se vampire abubu into say se betumi anka memo ano no nkosisi ana me se mate me ya ma no enti nani 3 days me bet ebo me madam fu bi so ope na me ton ma no 2000 Ghana na me sika no e ma me ba Gabriel say sika wi ye de ko hwe obi ti me friend na me say on fa doctor number ma me na me friend doctor no na me say your friend me say na asemasi and the number no say sika ne 4000 na me say me send him 2000 amount Monday me 2000 na aka na be ma wo da jimidi na ye ne sinema no no so papa me judi nti me ya ma no and I'm so okay and the minute kwajo ticket ma ye kan so na so de wo ya wanya yere na me so kwajo se me de me ho ka akwala na e musuo I won't take advantage of her even though no fe pa but I will not do that e basa na de me ye ya yese me nyanhira no what so wanya onhira ofri mo wi sa na tie manya no in kind me wo baba obi ye ni bi sa me wo nua ba de ato no bit mato omumu bia enti me ya ma no because ohia emwa oye me voice audio me bo ma kwajo tie she was crying, she was like oh ready and na de me so metima sere meti ni so na je senkofo no mo sere bebresi tutu because maka say on penipa yes o si na de me nso metimi asere hwanti na wo sere wonti na wo sere okofi erade me da wase o so ma obofo ambayem nsen ne voice audio room na nyame nshira wate papa nyame nshira we enemy secret next 2024 ya sikara mitu anani nansa enne ya me no ka say o doctor no ha ye fixing na ma no next year wa shadow na 2024 January ya na adoye dey say me sase last year dem we say o ma kunafo entoma ne ade but this year dey mako wako yeko tutu 3 days ago me ko tutu because last year dem me hwe ya pa from beginning to end me hu ni nyina this year dey na me sheda nko me wako pe na ma hwe because me hu ni say o ye na fibia enya fibia almost every 2 weeks we Saturday we cry kwa yebi and imagine sheda nko so say we 2 weeks but me hu ni say like end of the year kunafo ni dey na end of the year kunafo dey na making and ye 100 we suhum ni ye 100 e won san wo but apart from that no more than 5 orphanages homes me running me kwa na sia na me nam na me kosa ya me shall be brave amen na je say me do ho mo bo bia no mpese omunya ni nkan se kodwo ye na se kodwo na esige esi mana na ge ya mpena ko be yire na tutu okay o see mama nya dia na ma fa apply aba na ma tutu me se me hu bi pen o tutu na de nyina meji me se na se kodwo adiri mu asem enye papa na se ni obi akọ no bo wa sa wuji o dabi me ka chen se gewe e ma no see me ma ya me dia wie me ko ohu me dia me peni se e da me wuo no obi abebo me din zarama no yo na me dia kawasa so Bible say Enoch ye be fa na ko so hememu no enipa nyina dia danse se otene na wo fata nti wonko sa esa wo manam a na ebo di mpa no mani anje enhira bi kura tumi be bom mamu a chese e wudin a wugya to ho ho nhira sa pepepe te se nyame fa atwukra nsi ye atwu afiri mu edi mpa nko a sa na ese onipa bi aye fo nyina asu yi sa na twase me sa na me pese ye ma me ente so ade pepepepepepe na me ye otwu mu tan a obekọ na wuwu achi no asem ben ye ka fa wo me de ne se ye mo me di mpa e be se papa posikodi safo ka jem se edi mpa yesene ahonya obu a oniska but nipa dono obu so osika but obi ampa ni nkura hwe because litimu oden osika ni hwan osika ni ndi nkofo dono o training sama afufu nyina nya bie ye boni din da bia oni ni sika ni enya de okuta sika no bebre eda bank there be na o de je fans yemi shall bebre yemi shall so be yeah, call lunch in the let's talk about your lunch. Okay. Enlighten us. A year a radipa, a year Friday ya ebe ye.
anwummerɛ no num ɛna yɛbɛ start ɛwɔ Tesano Sun Lodge Hotel. Yɛbɛ start no from no num na akɔwie anwummerɛ. Me start sɛ me pɛ sɛ meyɛ biribi ma me ho na obiara anim. Nti ne yɛdi matam na deɛ bi ni na ɔbɛma no ayɛ sei na ɔba na daabi. Na me de biribi ba. Ɛsɛ me di din. Nti biribi ni nya bɛduru wie a afei na ɔka sɛ ti sɛ deɛ no ɔyɛ nyinaa na onim nea ɔyɛ. Saa na wiase teɛ. Me so da fa ne sɛ ma so da me na na ka kyerɛ me sɛ kɔ Achimota station obɛkɔ na dustbin kɛseɛ bi si hɔ. Duru hɔ anɔpa 5 o'clock. Franse wurom ubegu polythene bag black fakofie udu wa bem gold wom. So obi beto me a obaka say papa we afede wa bodam odidi obola so. Ebi say onim de enti a me de me nsa akohyem. Nanso na me koyi bibi afiri mu. And so obi nim de me koyi afiri mu a anka onim atam so mabodam. And they say no obi nim de sebo ye nyina beduro ena ha ka obi anka na okan ye. Ba ni nyina ye. Ni nyina ehye wunkunan ema wokɔ wanim ɛwɔ abrabɔ mu. The ebo Awurade adom. Efide ye na na abidu nti ekɔ onvili nana. Ya hwese na nana etie. Tie Awurade pa Friday we ai ɛwɔ Tesano Sun Lodge Hotel. Nti obi abetumi aba na say special invite. Special invite. Ye frɛ wa mema. Dabi. Utwam abehu adekɔ but enwuram. Obehu a obehu social media ebekɔ live. Nti obehu ni bibia pepepe. Nti so why so apamatade egu hɔ go twa na so a ye frɛ wa mema. Ye be fashion show so. Ye be fashion show. Ye be runway ɛwɔ hɔ. Ni na Osebo clothing. So models ni nyina. Kodu ka ho. Kodu be sha tade ni bi. Obe model. Ye ba be hwɛ kodu a wo nam runway ni so. Me gidi sɛ me bɔ mpɛ so ba ma mfa flyer ma. Wo me hu ge na ntutu ade. Hey Kojo na mo bo obeda obekɔ no ma na sa dwom no obeda na obekɔ Kojo nwum no obi bebu sa se na lunch ye friend sen what to lunch ni din ye pan Osebo brand no ho ntoma brand no ye Osebo brand no and say Zara ni the one fans so because Zara ni obi din the original brand ne de ye Osebo ai mental no bibiri nso o ha eye abibidin ana me gato so me wotu me hu nkra me fepa mo se Sebo no odem e represent sana se na jentade ni bidin de sen fonton from ti se fonton from ai eno ye kilt no am friend skirt no tintin na me twi ni pimpin so ai what to the fonton from ai hey, this is interesting. And it be so the same. And be in Sasawa. In Sasawa. And then I coat of many colors. Aye. In Sasawa. Afrafra. A bidding no. And a bin so ye Jinyame. Jinyame. And I bin so ye untimum Untimi shatala ma se na mu maten. Nti so hu se ma shatala na already atale ndi untimi movement nti aka wa no watum. Ti lo we ke be en fa me ho. I am size iga. Me den. Me size iga. Nese no kasa ben. E jama kasa. Me size iga. Nese me trasem. Me trasem na Italy na ka to say me friganyente. Ndi ai se ga kakra, ndi ne ga se. Sanity. Me friganyente. Me size iga. Ne esua de 1 or 2 what I say. And a minute Osebo the Zara man and a chichon komo. Yes, I see if the Bible wants to say enlightenment. Papa Chen never be me host show many Japan. Me did this also when he had because Onyam by almost over time Benny idea and Oba so he never disappoints. Oba bed deliver as he always does. What I say. Or said that you be no obeying your minipa or your minipo, but obeying as a profession. What I say, and then the name of obeying 1 or 2 being what more say, no, this man he means whatever he's saying. Nyamia yina braying on my tray and the chef fashion and so on my Yamia someone train on some may 3 in 1. Or some one of Miss Mabes I said, what plan is over a lifestyle coach, like stylist for other musicians and in Kofobi bra.
Yes. In fact, yeguso eye ready pa. Ye yento to ye. Eye September bia ye be fashion show ni ama awards. Okay. And Easter bia nso ye be Osebo fashion carnival. Ye ready pa. This Easter year yes. Made show this year ya. Yes. 2 ni na this year ya. This year ya. Aye. Remember ya hoden. Obema ya hoden. Amen. Nana mi bisa say, ti say fan say artist bi ko program bi na say. Ene kwa de me yedada. O yedada. Oh yes. Oche omo ntade omo blending ne niam omo nhihye nko Oh bedum. yes. Yeah, RTP awards yeah. Nanu ye di me hu wase mpo. Yeah, MC no. Frank Fire or something, yes. Frankie, me am address no. Una address no. Yes, and sana Yinankasa. The event Yinankasa no. Me am address no. Maki. Yes, me am address no. Me dressing ko fo bebre. Oh wow. Bebre no we am dey go me start. Okay. Both outsiders. Last week, guy be from America, but I no call wedding. No, who niam on can see. Me am styling no. Let's say it comes with a fee. Oh no. Oh yeah, nisa akwa. O told me why me yama. One told me I no be some idea. I will just do it for you. Oh, this is nice. Oh yeah. Let's say me co program bi na ma bi ma text or say bo me pacho. Me co program bi chain be na me fangu me kom. Dey na me fangu me nsa. Nkofo send me message. We be order outfit ni na send me. Oh, don't papa, we dem slow. Me combination check ma me say fa. Oh. Na ma yama emfa maka to say emfa. Emfa on say o told me ho. Debi. No. Emfa dey emfa. Me say emfa. Inti menhye. Ebia efa but mpaboa na nye. Because our outfit ni na be standing na efa. It depending mpaboa no. And remember the whole outfit IFA. Inti na say obema and oni pe bia dress ya. Mpaboa na edi kan hwe. Atale ni kwa de emfa ho. So to wo fools, so to wen and dey emfa ho because say wa ye nche o mu say wa to wo fools. Debi. Ba mpaboa no. Mpaboa no. E say mpaboa ko bi wo benya wo fools ye kama. Na mu ye say mpaboa nkasa ye kama. Neso ohun so mpaboa kama mento ana. Ohun so mpaboa kama mention mpaboa bia because then they be disqualify. Neso mpaboa ye shemi de mpo amefa ngu bole mu akiro baby. Me hu intimi nka. Me ameka me say de omitima akeka die me amehwe me ho ne mpaboa ye shemi ne ya. Ye pon ya amefa ngu bole mu. Because to da mpaboa ne nye she ye she for brand say de be dadoa bi nwo yen. Anything na ye she nye say bia me she afa me ho. Ene die say de be aboa bi nkoka me nka say bi nwo me. Enti na de me she san mpaboa ye shemi. Ene na say you boot. So pesa aboa be ka dia na you boot. Ena onim. Ye krom ha. A member be inside nim mpaboa mu. Okay. And so sometimes the kind of mpaboa nkofo send ma me busa say mu bi no. Me nya bi era ma start na me sere. Because oni mpaboa mu a. O she san mpaboa no. No. Ana e tore bi nso a because it's a ni ho. Okay. Nti for now no obeto dia ne ho beso. Se rade bo na kwan bi ma no a obetima to ne opibia. Ye baba me ni me be ko didi ye ko di lunch me breakfast any kwadu. Ye dey do be si yo no. Ana o se na me di ni say na so kwa me. E dey na be di ni say. Di ni say na ye di ni na. O so na me di nsa be di na so do hwene e di be di. Wo do nsa be di breakfast no wo do nsa be di. Enye banku ni fufu o se na me di ni banku ni fufu. Na so kwa me. Enye no bi na edi wa. E kwa anfa so bi di no hwe se na me ni kwadu di no. Ne di ni sa. Ye wi edi bi no ba ye no. O se nana. Aduane kakra we ya. Na aduane kakra we. Oh no me de me ma ha bi mo na so na wo ba ha wo na wo to. Enye wo na wo to. Wo de ni se be didi. Na ye nko. E na kwadwo se jai na tam so a. Wo be ba ha abeto. Ente ye mre. Tam no so a. Onipa na no nse mpaboa papa no. Obese mpaboa papa. We de me jama me ho amen because ene de me jama me ho de mo de pa me jama. Me ko school na me mpaboa. Na me school atale ko ato atete. Oh. Na me pe life pa. Na mani ani se mre bi beba. Metime nya mpaboa more than 640 pairs. Ana even 20 pairs kwa. But then mpaboa me yiche sa. We yiche, one year che be say. You want me to cook fie se me ko se. The next day must have back to the shop. Because nyamia ibi o sister. Obi o ko school now school atale to atete. Na wo twe truck. Ne utimi 10 talent. Last year me chempaboa more than 1,000 pieces. Utimi say nyamia ibi pa. This nyamia ibi ma wa na akaya foforo. Na onshira ekoso. Se we obi a we giver. The way you protect you, you have no idea.
ɛtɔ bi na me post bibia na nkofo ka sɛ na Bible say o ye papa ma obenku na oni fe hu Paul sɛ monhwɛ me nsua me sana me hwɛ Kristo Yesu no ɛde na Paul o ye no sɛ yɛnhwɛ ne nsua sɛ yɛn hu a yɛbɛsua ontumi nsua me sɛ nkofo ɛfrɛ me agye orphanage homes telephone number ɛkɔ hɔ sɛ na yɛn hu sɛ o ye epese ye bi ɛhen fa ne yɛnkɔ ɛmamani gye sɛ nkofo osua de me ye no bebre yɛdi ho adanse ye bɛka sɛ o start sɛ o mu ye no de ɛkɔ mo abrabɔ mu ni. I've been doing this since 1992. Uvi say me nkɔ anima 32 years when the constitution in nyina hya sepe. Uvi say me nkɔ anima kaminya ye. Ko wajai da. Unya bia wo bejai ma. Of course. And So, giving the best. Best. Yemre no aso. Your patch of final words. Me da watie fo nyina ase. Na emom amasoma America nyina ne say ade bia obi a wo ye bia no. Mema obi emu abam no ntwe won san. Ebi say onyankopɔ ba ɔbɔ no ɔma on the can do spirit. Ubu hu abomfia a untimi nkɔ wanimu da. Ntimi mbu hu abomfia na afei so Osebo brand na eba no eba ene ya ba betena. Nti yensom na Osebo brand no entena se. Na wo so de ba asom na ya ne fefefe. Ama onyame hira bebre. Onua 95.1 FM. Yeah, Dwene mo.